Hvala vam što ste postali član Super kartica programa lojalnosti. Predstavljamo vam sve mogućnosti lojalty programa i kako on funkcioniše. Ukoliko ste se upravo učlanili u program popunjavanjem pristupnice ili na našem web sajtu ili mobilnoj aplikaciji, u naredne 4 nedelje na vašu kućnu adresu stići će lična super kartica i privesci za ključeve. Pozovite naš besplatni call centar ukoliko pošiljka nije stigla. Super kartica nagrađuje vašu vernost kada kupujete ili koristite usluge naših partnera programa. Pogledajte ko su sve partneri Super kartice i iskoristite pogodnosti koje su pripremili za vas. Veoma je jednostavno. Sakupljajte bodove tako što ćete pokazati vašu karticu prilikom kupovine na prodajnim mestima partnera. Na primjer, za svakih potrošenih 70 dinara u Idea prodavnicama dobijate 1 bod. Za kupljeni 1 litar goriva na NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama dobijate 1 bod. Ili koristeći proizvode Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom, kao i ugovaranjem novih polisa i obnovom osiguranja u DDOR-u Novi Sad. Kada sakupite dovoljan broj bodova i pređete prag za nagrađivanje kod bar jednog partnera, na kućnu adresu vam šaljemo nagradne bonove za kupovinu i knjižicu pogodnosti. I tako 4 puta godišnje, u svakom kvartalu, u februaru, maju, avgustu i novembru. Vaše nagradne bonove možete iskoristiti za svakodnevne kupovine ili za gorivo ili osiguranje. Izbor je vaš. Također, možete još dodatno uštedjeti sa kuponima iz knjižice. Sa kuponima ostvarujete popuste na označene proizvode i usluge prema vašim potrebama. Još više mogućnosti za uštedu i specijalne ponude potražite na prodajnim mestima naših partnera. Sakupljanje bodova je jednostavno i zabavno za celu porodicu. Samo pokažite vašu super karticu na prodajnom mestu naših partnera. Hvala vam što ste postali član Super kartice.